हलिमे थिथि देशे थिथि जातीय प्राणी ते थथगु मा भ्या रीतिथिति वो संस्कृति दु थोय संस्कृति दुनेन थथगु जीवन दर्शन वो जीवन हनिगु शैली नेवैगु थिथि कथा हनिगु नख चख न दु थोय कथा छिने वातेन थगु हे मा भ्या कला संस्कृति वो परम्परा दु नेवा नख चख वो थिथि द्यपिनेगु जात्रा वो पर्बयना नेवा संस्कृति तमी जोयाचंगु खनेदु नेवातेगु थगु हे मौलिकता भेबिगु भाषा नेपाल भाषा वो थगु हे सम्बत नेपाल सम्बत देन्यंक प्रत्येक जाखेन छलाबुला नावयाचंगु खनेदु जजलपा छिगु नेपा च्यानल नेवया जाछ नेवा मसिका सयासना दिपी सकल सोकुमे भाज मेज पिन्त दुनुगला निसे लस्कु सेनाचना जी अनुषा नेवाते सहनावया चंगु थिथि नख चख मध्ये सोन्ति नखया बिस्क कथा महत्व खनेदु थुगु नखया त यमपञ्चक न ध्याबुयाई थुगु नख पौराणिक सामाजिक व वैज्ञानिक दृष्टिकोण स्वेबले छगु तडंगु नख कथा देदस छि नेपामी तेस हनावया चंगु दु थोय सोन्ति नखया मपुजाया दिने नेपाल सम्बत कथा नेवातेगु नुद सुरुजुइगु ख थथगु हे पहया कला संस्कृति वो परम्परा दुपी छिनेवाते दक्षियंक थिथि ऋतुपत्तिक हनिगु चोछ्या बहगु आपला विशेषता भेबिगु नख चखया कारण नेवातेगु मसिका बियाजंगु दु थतेहे थौया जाजो सजिमिस कार्तिक कृष्ण पक्ष त्रयोदशी निसे कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया अथेथैगु कौलाका त्रयोदशी निसे कचलाथो द्वितीया तक न्यानुयंक विशेष मूल्य व मान्यता कथा हनिगु नख सुन्ति नख विषयले सगु विशेष रिपोर्ट निवेदनागुदु स्यादिस थगु हे पहया संस्कृति व परम्परा दुपेची नेवा देश प्रत्येक महिना अथवा वाले थिथि नख हनावगु खनिदु नेवा नख चख थिथि ध्यतेगु जात्रा पर्व वो मेला यानान नेवा संस्कृति तमी जोयाजंगु दु थजाबु नख चखया थथगु हे महत्व व दर्शन दुसा थुपी नख त मध्ये न तस्क महत्व जागु नख ख सुन्ति नख नेवा संस्कृति व मौलिकता जागु थिथि नख चख मध्ये थो नख कार्तिक कृष्ण कौलागा त्रयोदशी खुनु निसे कार्तिक शुक्ल कछलाथो द्वितीय खुनु तक न्यानुयंक हनिगुयाई थगु हे बिस्क पहदुगु थो नख को पूजा निसे सुरुजुया किजा पूजा खुनुको चाहिँ यमराज न्यानु तक मर्ते मण्डले चोनाचोंगुया नुमन्ति कथा थो नखया त यमपञ्चक न थ्यागुया स्वन्तिय नापाङ्गु दि अथेथैगु कार्तिक कृष्ण कौलाका त्रयोदशी खुनु को पूजा हनी अति कहे चलाक मथुम पंछिया त छिनेवा समाजे सन्देश नेङ्किम यमदूत्य रूपेन क्याबुया अथेहे अन्न व बालिनाली सेङ्किपी किते त नया बालिनाली बालाका बिम पंछिया रूपेन कोया त पूजायागु चलन्दु सुन्तिया निनु दुखुनु अथेथैगु कौलाका चतुर्दशीय दिखुनु खिसाया त हनिगुयाई थुखुनु या त नरक चतुर्दशी न धाई युक्कुहे गुन्दुपी खिसाटे त फैल द्यय बाहाय रूपेन क्यागुया थासा मनुते त थिथि कथा रक्षय नातै पिथुमि त यमदूत्य नापनाप यमराजा अतिहे यम भक्तय रूपेन क्यागुया अतहे कार्तिक कृष्ण कौलागा अंशी खुनु श्रद्धा व भक्तिभाव लक्ष्मीय पूजा व आराधना याई धन धन्यया देवी
लक्ष्मी पूजाया दिया त मेगु कथ गाई तिहार न थ्यागुया थुकुनु साया त लक्ष्मी भाबिया पूजाया पिन दुसा बहनी सकसिया छे लक्ष्मी पूजायाको चलन दु गुम्पुनी खुनु लाते चिना त गो रक्षा सूत्र या त थुकुनु सायागो निपेने चित्त धासा सी थुङ्का स्वर्गे भनेगु नपुलाइगु बैतरिनी खुसी सातरेयना बिथैगु धार्मिक मान्यता दु चिगुदेया राष्ट्रिय जनावर कथ मान्यता बिया त म साया स्वापुन यमराज वो यमलोक नापन्दु धाई अमाई खुनु पिखालुखु निसे सौबथिला निसियाना लक्ष्मी देव दुहावेमा धैगु कथ थिथि मत मैनबत्ती अथवा पाल्चा च्याका छ थ्याका मन्द चोया लक्ष्मी देव छे दुत है थुकुनु नेवा तेस पूजायाइमा लक्ष्मी देव नेवा संस्कृति कथ थगुहे पहयागु खनेदु नेवा तेस लक्ष्मी देवया मूर्ति या त पूजायाइगु मखुकी चित्रकार जाति तेस जया तगु लक्ष्मी देवया कि पाया त पूजायाइगु ख पेपल हादुम अर्ध पद्मासने फेतुना छपातुतिया पाली कापलिया मेहेदी काचौम जबगु लात जोलन ह्याक वो खवगु लात सिनामु जोनात गुदैसा मेगु नेपाल हाते अभय वो बर मुद्रा दुम लक्ष्मी देवया त हे पूजायाइगु ख लक्ष्मी देवया जख कुबेर वो ख्यादै याङ्गु वर्ण मवस्पोल अग्नि वो शक्ति तत्वया प्रतीक ख अथेहे लक्ष्मी देवया पालितले चोनिम काप्लिया त सहनशीलताया प्रतीक कथ कया त गुदु अथेन्तु थनपो पाछया चोम कुबेर धन सम्पत्तिया थुवा कथ कया त गुदुसा छाया त दुखु पिवा कथ कया त गुदु लक्ष्मी देवया गण्य रूपे चोना चोम कुबेर वो छ्यादुम लक्ष्मी देवया त हे लक्ष्मी पूजा खुनु झिनेवातेस थगु पहल पूजायाको चलन्दु थुकुनु लक्ष्मी देवया त थौबजी मरी फलफुल छैसा गुलिस्या सकता नसकास जोरेया नान छ्यागु परम्परा दु शरण ऋतु सहनी गुथो नखया पेनुया दि खुनु अथे थैगु कचलाथो पारो खुनु म पूजा नाप्नाप नुद हनी पञ्चतत्वया म पञ्चतत्व हे रक्षया माथका पञ्चतत्वया प्रतीकतया थम थ त पूजायाई नेवा संस्कृतिया विश्व मौलिकता जागो म पूजाया चलन परापूर्व काल निसे ध्याना बया जंगो खनेदु म पूजाया निव सौ बथिला उकी दियने पोताया चुन गुरुमन्द चोय मागु खनेदु दक्ले नापा ल मन्द देका उगु मन्दले प्रज्ञा ज्ञाने प्रतीक कथ वज्रसत्व विराजमान जोया जंगु दुधाई सकसिया थगु कथ मन्द चोई गुलिसिया अस्तमङ्गल्य चितया न मन्द चोया तगु खन्के फै मन्दले दुने पञ्चतत्वय प्रतीक कथ हाकुमुस्या गोमे ते वा आख्य आदि छसी कथ तेगु याई दथुइलाक चिक मन्द न देखिसा उकी न दथुइलाक सिन न तिकी थथे चिक मन्द थ्यागु चेतनाया प्रतीक ख थथे मन्दले तैगु त्याय त स्वर्गय स्वा मुष्या शनिश्चर म्या संकता आख्य करुणामय रूपे कया तगु दुधाई थोय मन्दय पेखेर दुने वो पिनेन स्वातया छज थ्याक मन्द बालाकी सोन्तिया इले सयपत्री स्वाया महत्व यो कोहे खनेदु थथे चोया तगु मन्दले थगु म भाबिया शक्ति साधना याना चुए क्वे दियो या त न मन्द देका पूजायाई थकाली लाते कोत कया सकसित पालम्पा पूजायाना सिन तिकी अनली फच्छे न्यंगु सिफले ताना तगु सिसा पुसा जाकी स्वा सिन थेबा आदि तया पालम्पा स्वक तकलुई नेवाते दक्ले न्याइपुगु वो तरंगु नख म पूजा खसा दक्षिबे थाकुगु वो अपो हल जोन मागु नख न म पूजा हे ख अतेहे थौया जाज सजिमिस थिथि विशेषता भेब्युगु नेवातेगु तरंगु नख
सोन्ती नखय विषयले छगु विशेष रिपोर्ट नेभेजनागु ख आधासा ज्याजले दिपाय इजुइतुङुदु दिपाली पाहाक्न थोय विषय पुवंको रिपोर्ट जनाबेगु हे जुइ उकि आयत पल्ख दिपा दिपाली पछि त हाक्नच क ज्याजुले लस्कु सेनाचना छिसा सोयासा दिगु ख ज्याझ नेवा मसिका तिमिस थौयागु ज्याझुले नेवातेगु तडंगु नख सोन्ती नख विषय तकया छगु विशेष रिपोर्ट नेबेजनागु ख आधासा सोयादिस थोय विषय ल्याउँदनीगु रिपोर्ट पूजा हनेको छोले सकसिया मोलुया छे निसियाई म पूजाया नीति मन्द चोए सिधेका मन्द फुसे थिथि फलफुल वई थथे थिथि फलफुल मध्ये न म पूजाया नीति मदेक मगागु थैगु तसी खोसी व स्याङ्गुली ख थाई तसिया त पवित्र फल रूपे कया तगु दु गुकी मन पवित्र जुइगु खोसी या त उसै बाला किगु वो स्याङ्गुली या त दूरदर्शिता या ची कथ थ्या बिया तगु दु थथे थिथि सिसा बुसा बुए मागु नख जुया सोन्ती या त सिसा बुसाया नख न थ्याबुया थथे मु सि कथ कया तगु तसिया त सिसा बुसाया जुजु थका न थ्यागुया मेमेगु सिसा बुसा थे पुवनी मकुजुया म पूजा बले देछा तुमकु गो तसि जुसा लिपा देपिन्त न छासा जु थाई अथे हे थोय तसि दिने ता कगु खेलु इता कोखा वो स्वान तेगु याई लिपा तसि बो लल हेबले थुपिन लल हाई चाकलागु आकार्य मन्द थैगु अन्तर आत्माया प्रतीक ख थोय मन्द या निहने छय थकाली निसे छोलाक्क फेटुना म पूजा याई नाप गने दया जी कथ सुकुन्दा न पूजा याइसा ल ख वो कलश न पूजा याई दक्षितक्क जीवन वैगो विघ्न बाधा वे आपद विपद वो ग्रह दशा मुक्त जुइमा ता आयु जुइमा ज्ञान धन बुद्धि वृद्धि जुइमा थका मनतुना म पूजा याई अथेहे कचिका निला उकी न्याता रन्याका पतया देका तगु जजङ्का न कोखाई जजङ्का तया तगु न्याता रन्या नाय या त पञ्चबुद्ध या प्रतीक कथ क्यागुया मन्द पूजाको चालकी थौसग कया जाकिसिन नती अनली खेलुइता जाकी तुयुगु कापत निला देका तगु थु इता प्रज्ञा ज्ञान्या चरम उत्कर्ष ख थाई खेलु इता या त थथगु मन्दले पेखे सोका जाकी खे सग मकातले खेलु इताया मत सिकिबी मजु थाई खे सग बिबले एला न नप्प बिगु याई थथे सग बिदुङका फे बोन्हेचाका सकसित फे नकेगु याई थथे एला ललाइबले बुद्ध धर्म व संघय प्रतीक कथ स्वकतक एला तनाबी थथे छेजापि सक्ले मुना म पूजा यागु चलन गब्ले निसे न्यात थैगु विषयले छु प्रमाण धासा खने मधु थथे नेपाल सम्बत कथ कचलाथो पारो दया दक्लेन हापाङ्गु दि ख उकी थौया दि या त नेवा देश नुदया रुपेन हनाबगु खनेदु
थोय नोदा आरम्भ जोगु सन्दर्भे छगु थापु थथेदु युकोहे दनापा सिद्धवन्त नाया म ज्योतिष थागु कथ यिया लकु तीर्थ फिहया पेनु अथे तलथासा नुजुइ थागुली खोपया जुजु फिकाके हगु जुयाचन थथे ये दे निसे फिको बिया हगु खना संखथर साख्वान छु रहस्य दुगु तयाका फिको बिया हपिन्त माने याना थगु छे फितो तका माने ना लिछोत इमिस हाकन मेगु फिजना लिहावन थोय कथ पेनुलिपा संखथर ठै छे तोता थको गुफी नुजुला थासा खोपे यमको गुफी छु मजु थनलिपा संखथर सोनिकया बासिन्दा सकसिया ट्यासा थोय लुबिया पुलाबिल सकसित दिन मुक्त यनाबिल अनली संखथर नेपाल सम्बद्धका थगु देय नाम सम्बद्ध छेला थथेना थगु देय त सम्मान याना दुगु सम्बद्ध छगु दि जुगुले सरकार नेपाल सम्बद्ध 1120 कसलाथो एकादशी खुनु संखथर साख्वाया त राष्ट्रिय विभूति घोषणा यागु ख थन निसे हे दे दस थिथे ज्याजौ तन्याका नेपाल सम्बद्ध छ थ्याक हनावगु ख महपूजा छिनेवातेगु मौलिक परम्परा ख अथेहे नेवाते महपूजाया मन्द चैबले छगु हे जाति जुसान मन्दय थाचा फरक खनेदु थासा थ्याबे अनुसार न मन्दय प्रकृति अलग खनेदु तर मन्दय चित्रण अलग जुसान महपूजाया महत्व व विशेषता थासा छगु हे ख यम पञ्चक्य दक्लेली पाङ्गु दि अथे थैगु कसलाथो दितिया खुनु किजा पूजा याई थुकुनु तता कि पिन्स थ दाजु किजा पिन्त पूजा याई थुकुनु न म पूजा याबले थे हे मन्द चया किजा पूजा याई तता कि पिन्स थ दाजु किजा या त मतिना जागु मन आशिष बिया खे सग बिया कोखा गुए स्वामा कोखाका दाजु किजा पिनी यगु नसा खासा जोरेयना फैनकेगु याई थथे तथा के पिनी थ दाजु किजा प्रति मतिना जायका याइगु किजा पूजा कथेना सुरुजुल थैगु विषयले छगु बाख नस्वाना चंगु खनेदु यमुना थ दाजु यमराज या त न्यानो यमक थगु छे चंगु छले थौया दिनस थ दाजु या त पूजा यागु जुया जन उकि यमुना सकल तता के पिन्सन थ दाजु किजा या पूजा या दे माथका वरदान फंगु जुया जन यमराज थ के या इच्छा अनुसार यमुना या त वरदान बिगुली थन निसेहे सकले तता के पिन्स थ दाजु किजाया फी जुइमा ता आयु देमा बालामा थका कामना यासे किजा पूजा या नावगु ख थैगु थापुदु अथेहे मन्दय दथुइ लाक्क थैगु चिक मन्द मगतले खोसे खोला मा मबुतले वो गोस्वामा छ्वा मजोतले थ दाजु किजा या त यंके दैम खुथका इमिगु ता आयु या मन तुना थौ तकन किजा पूजा या नावगु खनेदु अथेहे मन्द जुइगु छोले जुइ चोंगु मन्द आग देय या त भापिया जोइगु खनेदुसा कुइ चोंगु मन्द यमराज अथवा चित्रगुप्त या त भापिया जोइगु ख थाइ थुलि महत्व जागु नख चख त चिस यंका तेगु कुत सदा हे यामा छिगु भे सम्पदा वो तजिलजि ल्यान थासा तिनी छिलेनी छिसा सोयादिल सोन्ते नखा विषयले छगु विशेष रिपोर्ट थुगुच्या छ नेवा मसिका छिपिन्छ प्रत्येक बुधबार बनिस गुताइले व रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेश निताइले व हाक्न प्रसारण सोमबार सुतेश चिताइले छिगु नेपाल च्यानल मार्फत स्यादी फै वही कथ थुगु ज्याजो छिस छिगु नेपाल च्यानल एप प्ले स्टोर व एप स्टोर वना डाउनलोड देना स्यादिस नापनाप थुगु ज्याजो छिस छिगु नेपाल च्यानल युट्युब न स्यादी फै छुना कथाया छ्याता सुझाव नीति स्वापो त्यादिता इनाप्यासे थौया ज्याजोस जी अनुसाना ब्यातेना छिगु नेपाल च्यानल निरन्तर स्वयास नदिस शुभ